Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi April nisom ni le pathum ane khovel chanchin thar dang te kan clear main Indiaah ma thil thleng lian tham tak mai hi han thil masalok teng US Vice President J.D. Vance chuan April nisom ni pakhat atanga naktuk April nisom ni pali thleng cham tur hian Indiaah haron tlo meka hetianga US mi poimo tak mai Vice President J.D. Vance san Indiaah haron tlo mek lai hian Indiaah chin Kashmir thil thleng dom lo tak mai hauma helpol ninga ya hriat te an chetna wangin mi somni le paruk lai mai nunna an chana ne India media krang ten report an pek dan chuan hetianga thole nia poi khoina thleng hi regional conflict ka in thak danglam na lian tak nin han soya kumenga mozat chung chu khwaljin te tharum thona lakatang hian ven him han lo ni towa New Delhi kumsang ni som pakwat tranga helai bial chunga Kashmir nan mania thunai na sang tak anai na semi autonomy anti top nuwa civil liberties te media ten zalena nei ta chu nasatakin Kashmir hian khuak hir ania mase hetiang kara hian nipui laiin Indiaah ram hun trang atangin khwaljin tam tak ten Kashmir borok vot tak chimtur hian tam tak ankal thina tichuan chu tianga tourist lot tu han nga chole mek lai hian tunhaya hian Kashmir tlangram le ramngo mun thren khata te security force te helho ten bein inti boina hachhuak na salea kan threnom Pakistan ne na ramin chuna mun ani wangin khovela sipai om tamna mun zinga langsar tak most heavy military zone tia soi ani thina tichuan Pakistan le India in kara po hebial chunga boina chungchanga wang hian indona voitam tak alom to bok ani tichuan nimin tholenia khan US Vice President in Indiaah ram haron tlo mek lain India control chin Kashmir regiona holiday mangtu mipui ta chu misual rual silai keng tu ti hriat lo ten han bai ta thut maya India official ten report an pek dan chuan heng gunmen ho misual rual silai keng ta hi firfiak pol ninga yarin hlelte hania tichuan heng ho hian mipui lam hoizong hian silai han met pok ta chiam maya holiday manga Kashmir tloa khwaljin kalho zingami mi somni paruklai mai nunnan chan ngala midang mi som chuangin liam hantur bok ane Kashmira nunna chanta atam jok hi India mi te hania ramdang mi midang panni antel bok ane hepoi khoina hatlen namhun hi pahalgama ramngonom le injar pharmoye mai basaran valley athil thleng hania khwaljin te tlona khopuilar tak Srinagar atanga mel som thumvela hla hania India official ten report an pek dan chuan helai muna poi khoina thleng hi kumkalta jongjong chunga civil mi te beina lian tham berani anti hetianga misual rol ten poin khoina rapthlak tak athlen hun hi nimin tlai dar thumvel kha hania khwaljin civil mi te hetianga hanon ka chiam nuwa hian tlangram lampang pain ngocha tak nuaya tollut tin han bi bauta ni ti han soibok ane Kashmir nimin tlai thil thleng hi khovel media te hmun luat tu ani jui ngala civil mi poisailo khwaljin tam tak ta chu thisan nen han tunai nuaya thren khat te tranpui tu awin mangang takin han au chuak boka mase misual rol ten point khoina hmuna hian motor kong pui haom lawa heiwang hian tol chunga tour guide pakhat chuan ha report danin silai na sataka harik nuwa liam tor tam tak anom ngala sakor chunga thren khat te phur chua ania thren khat te chu helicopter service mangin lak chua hani boka heti lai hian mi thren khat te chu thitong main leya an leta an thisen halwang zoi zoi ane hati tichuan he thil thlen na hmuna tanga dam chuak pakhat chuan Press Trust of India nena report apek danin kapasal chu alua kania midang pasari point liaman tur boka thisanin abol hu nei noi bokane hatia Jagran English in report an pek dan chuan heng poi khoi tu te hi Muslim firfiak polte nia khriat ania India laka lungoi lo satlia hanilo mai thaya US laka lungoi lo na nei sa Islamist firfiak polten J.D. Vance lojin lai hian India ram chunga poi khoina thlen tir hantum sa hrim ni in a khriatane antibok US Vice President J.D. Vance le India top diplomat te in biak na po hei hian ati khailak deu ni in soi hani boka India Prime Minister Narendra Modi chuan
ni reilo ten hua Saudi Arabia tlo tura ruam man na hanlo siam to schedule program chu cancel ani thu apung jui ngala he thil ten om tak phena om jong jong ta chu rorel na ma hruai hanianga chan chua hani don lo hatia an agenda sual hi a hlot lingai lo wanga firfiak te do tura kan thutluk na hi anging thailawa ramhuai bol lo te thil tiang maya he poi khoina rapthlak tak thengawang hian firfiak te do tura kan malak na chu ati chak jok donane hatibok New Delhi chuan US President Donald Trump chuan nizan zanrei lampanga khan India Prime Minister Narendra Modi chu he thil thengawang hian phone call mangin haron bia firfiak telaka India in malak na reng chu US chuan full support apeni ti aron thrila he chetna thlenna hmuna om mitam hutu ten PTI nana hanril dan chuan misual rol silai keng te hi voile khata hanlo lang thuta mipui om nalam hoin silai hanron met pok chiama silai po hun chung khi hun reilo te chau ania in thiar film le ngalin sakor mangin ramngolam panga hantlan bowa an bibota ne hanti tichon he thil thengawang hian India control Kashmir chunga mipui ten lungoi lo na hanlan tira protest an hoi khota civil mi poisoi lo telaka thin rapthlak tak misual rol ten an thlen tir chu andem thu hanau chho puya jamu khopuya po mipui tam tak an pung khoma Pakistan chu he poi khoina mo phurtu ni tin mipui ta hian an pu bok ane India paramilitary force le sipai te baka police ten mipui poisoi lo tam tak thattu te hi an nu ma han chui zui ngala drone le leilama tang tein chui zui le zui me kan nia khoi muna tang in nge helai muna hian han local ti riat tumin India chuan chak takin malamek bok ane ti chuan he poi khoina chungchanga hian firfiak pol pakhatin o hanron neita Kashmir Resistance Force in ti firfiak pol ta chuan social media kaltlangin poi khoina thlenga hian mo phurtu ani thu han puanga an thu chuatanga halandan chuan India sarkarin Kashmirin special status anai an hli sak chu an dulawa an lungoi lo ti ahriata Kashmir Resistance Force in ti te hian India of Chin Kashmir ramchunga hian ati ratanga Kashmir cheng mipui te hum halbik na le ram hum halbik na special status chu India sarkarin an hli wangin tuna hian state dangmi Kashmir hian mi singriat sanga chuangjat mai han cheng towa hei wang hian an lungoi lo ani ti an soibok ane Kashmir special status li chungchang hi nikum masalam panga te khan chip jerjokin report kanron petowa kumsang hi sompakua khan Kashmirin autonomous state nan nei na an special status chu India sarkar chuan lipin central and colon hoya dain mun nia an thenta Jammu and Kashmir le Ladakh thendar anita ane tichon khamin nu tang khan Kashmira hian helpol ta chet na atam tuala mase hetiang taka civil mi telaka poi khoina lian tham hi ala thengai lawa Republic wal le India Today ten expert trang kom na hanei na tranga hansoidan chuan Kashmir Resistance Force chau hi hepoi khoina hian in nam noi anni hanring lawa Pakistan in khwar Islam firfiak pol dang ten hepoi khoina hi thentirin Kashmir Resistance Force te hi mopur tua anin chalni in hanring thung ane tichon BJP sarkar noya kumsang ni le sompakua Kashmir special status li ani nuwa khan tharum thona voitam tak atheng toa mi sangtam takin nunna anchan to ane misual ta chetna wanga chena rapthlak tak mai thlengawang hian India politician te in beina achok chhotan meka Kashmir special status BJP sarkar hian a liwangin civil mi poiselo tam tak ten nunna anchan toa Kashmir mi pui ralmuang takom te chu thendar ani wangin heng boina jongjong hi haron chuaka chunga chuan mo phurtu bulpui bar chu Modi kai hroi BJP sarkar hi ni tin han beimek bok ane engponi se US Vice President JD Vance lojin laya thil thleng hani wangin chena thlengkara hian in pu mo na tam tak om chomeka US Vice President JD Vance lojin chanber hi February ni som pathuma Prime Minister Narendra Modi an White House US President Donald Trump ten in biak na hanlo nei to bozuin rampanhi te in sum don ton na bilateral trade chungchanga in biak na nei turin halokala
US le India in kum khat chunga in sum don ton na tan US dollar tluk le dingon zanga vel zat mai han rom man chu ti lotina bilateral trade agreement siam hantum don hane US Vice President JD Vance chuan India Prime Minister Narendra Modi nen po in biak na lotling tak kan nei towa rampani big te in sum don ton na bilateral trade agreement chungchanga hian final step amhor bok na chu kan thleng mek ka President Donald Trump le Prime Minister Narendra Modi te vision an mathlir ti hlotlina tur konga malak na poimo takane hati JD Vance hian soizui zelin rampani te hian thilpoimo tak mai ti tur pani kannaya mani ramven himve vele ramti masona ropui takasiam ania Indian and hian defense lama in lai chin na nget tak kannai ta Kovela in lai chin nai berzingami closest relationships in the world ani hati America hian Kovela namzongzong ain Indian and sipai exercise sanai tamzo kane hatia tichon February tha khan Prime Minister Modi le President Donald Trump te pani hian thoho na lungphum poimo tak mai hanlo phum toa defense lama te energy security lampanga te technology le innovation le trade and investment chungchanga te le thildang chihrang te thoho na tur hanlo duang toa tichon thilin thak danglam hlok na tur US India Compact for the 21st century ti malak na manga target ti hlotlin na tur rom manazal tak kanlo siam to ne hati US India Compact kan ti hi catalyzing opportunities for military partnership accelerated commerce and technology for the 21st century ti ania omzia beratchuan military lampanga thodun nate commerce lampanga thodun nate technology lampanga thodun natale sumdon na konga thodun nate hei hian ahum vek dona US Vice President JD Vance hian asoi jaldan chuan Javelin atanga striker combat vehicle thangin rampani te hian melma te dole na tura kan mamo ral thuam te chu kan siam chuak dona ral thuam le manrotam tak Indian and hian kan siam dun dona ni ma se hei hi in dona kan zon wang hani lova remna kan zon wang le remna kong thaber chu in pum khatna thatak nuaya nget taka kan tho ho na hi hani dona ni hati tichon India le US thoho na tur chungchang hi ti fel thai ngai beisai hania naktuk thang khian US Vice President hi halacham dona India mi poimo krang tenen in biak na hanla nei chunjom don hani heti meklai hian Ukraine in dona lampanga po nisang khatza somnga panga hanin dona hanita Russian President Vladimir Putinan Ukraine nen mai chana in biaka duni ti hapon nuwa ataka kalpui hani machuan indona ro chu chunjom hani jaldon in halanga nijan lama po khan Ukraine ramchung hun franga Russian sipai ten baipui thak na hanai boka tichon he indona hian Beijing chuan anral thuam te Russia han mantir nia hriat ania Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Chinese ku chuak drone thren khat te Russia in an mangani hatia Mase direct in China hian an drone te amantirani ro chu anring chialawa President Zelensky chuan China mipui te chu Russia in drone han siam chhona hmuna mitam takin na han thoka tichon Russia hian Chinese technology te ruin Russia ramchunga drone han siam chuak nia harin thu hasoilanga Russia le China hian military lama po thoho na thuthlung chu han nei nge ya mase hen thoho na hian anral thuam in man sak turin ahuam lawa tichuan chuan in remna pon lampanga chuan Chinese mipui ten Russia drone siam chona mun factory na an thona hian Chinese technology hi han ru chuak nin a hriata heng thil chungchang jongjong kimchang tak hi China nena chiang taka hril turin Ukraine Security Service ta chu ka hrilani hati tichuan in dona muna Chinese meat te Russian sipai te tranpuin engemaza tantel veni ti Ukraine hian finfiana chiang tak anei to boka tichuan drone anron manjinga China technology manga siam chua an mangai ani ti finfia hani boka heiwang hian Beijing ambassador Ma Sengkung chu Ukraine sarkar chuan in soifia turin han kawa Ukraine Deputy Foreign Minister chuan China mipui te hein dona hanin rol chungchang le Russia in Ukraine abaina franga te China mi te chu direct ka ronin rol to lo turin han du ni ti a hriatira hebaka hian Russia rama sipai ral thuam siam chhuana konga Chinese company te anin rol ngai nia hriat ani wangin
chu Ukraine le China tho honaril run na thilin millo takani ti hasoi langa China technology te Russian hena hian haput chuak ani chuan chu China tan po thil thalo tak ani thayani ti arhil boka hemi chungchanga hian chanchin kanbo sailai thleng hi chuan Beijing atanga chanlet na mumal tak alom rilo ane heti meklai hian ni jan lama khan janthim hnuaya po zote anga mitnayang mai ral thuam hlom tak tak mangin Russian sipai ten Ukraine ramchung hanwai la ta chiam maya Ukraine lampanin Russian drone roll te hanon tle phaita dul maya Nipopetrov region a Marhanech khopui chu drone roll ten nasatakin hansua sama Nipopetrov region a regional governor chuan Russian drone roll te hi voile khata hanlo thleng thut maya Marhanech khopui chunga hian baipui thakna lian tak tak mai hanron naya bompok dum rit te hriat zui ani ngala ti chon ni jan kha Marhanech khopui cheng mipui te tan jantri bayom taka hachangta hetianga Russian drone roll ten Marhanech khopui hanron noina wang hian Ukraine civil mi poiselo mi pasari lai mai nunan chana midang parukin liam hantur bokani tin haripota Nipopetrov region chung munkrang ranga te tukin nilai ni jing thleng khan Russian drone te hi anla ranga munkrang ranga chiat na anthlen zui zela Ukraine khochak lampum pui deu tho chu hanron tuama heibaka hian chim lampang te central Ukraine lampanga te po Russian drone roll tam tak ten baipui thak na hanai boka Poltava khopuya po mi pathum lain liam hantura Ukraine emergency service ten report anpek dan chuan central Ukrainian region a po kangmei chok mutur tam tak awma mipui ta chena mun residential building ti chiat te enterprises ti chiat te warehouse tele motor da khom na garage tam tak chu nasatakati chiat ani bokane hati tichon Black Sea vaukam longchol na khopui lian tak mai Odessa khopuya po Russian sipai te hancha chui jal boka regional governor Oleg Kipar chuan Odessa khopui chunga nizan khan Russian drone roll te ronlutin civilian infrastructure te nasatakin hanron suasama Ukraine longcholna khopui Odessa hian chenara thak tak athengane hatia Ukraine region tamjok chu Russian sipai te hian nizan khan drone strike mangin annoina salenin hariata Kharkiv khopuya city mayor Ihor Terekov chuan Russian drone ten Kharkiv khopui chung hanron bayawang hian khopui chung mun thran khata te kangmei chuak lian tak tak mai muturoma masachet na athen dan tak le mipui ten antor dan hi chiang takin report thei halani rilawane hatia tichon central Ukraine lampang Kyiv lama po Russian drone te anlang deuh rang boka heiwang hian air defense unit ten nasatakin han beileta Kyiv khopui chunga hian chuan Russian drone te handang chat thainin hansoya Mase mundang tam taka nizan khan chenara rapthlak tak tak athenga heng Russian sipai te nizana hanchet na munrang ranga nunna chan jongjong hi hriat vek thei halani rilo bok ane heti rol hian Russia border region pakhat Tula region lampanga Ukraine drone roll te hanfe chok ve boka Russia air defense unit than khat te ti chiat sak ania heti rol hian Moscow chuan Russia air defense system ten Ukraine drone roll hengemazat ankap thani ti hanpong ve thung hane Russian sipai te tun naya hanchet danatang khian baipui thakna huam chin hi anti jauna salenin hriata ama hanin dau chung zonga han khoi ngai lo khopui than khat te han beitela Ukraine khopui lian tak pakhat Mirnograd khopui po drone strike mangin han baya hetianga Moscow sipai te baipui thakna wang hian civil mi pathumin nunnan chana mi panin liam hantur bok kane tichon Zaporizhia khopui chung khopui chim lampanga po bomapuaka Zaporizhia regional governor chuan Zaporizhia region chunga Moscow sipai ten bomtam tak anon thaka wangin chiat na hatheng nuala mase nunna chanero chu wanai thak takin anom lo nia hriat ania heti rol hian khopui chunga civil mi parukin liaman turani hati tunhaya hindona hian Ukraine mi puitur tu hanom beltau maya update tharbera chuan Kherson khopui chunga Russian sipai ten nizana strike anne wang hian mi paruk anthia Kharkiv marchak lampanga Moscow sipai ten strike anne na mi parukin nunna anchan pokane hanti
ti chuan Ukraine in dona ti top tura remna kongjunga in biak na sang kalpui mek ka Ukraine te United Kingdom te France le US ten voin hian meeting poimo tak an nei dona ceasefire agreement aum thaina tura rotna nei dan tur chungchanga in biak ron na han nei dona India taima chuan zanin vela hein biak na hi antran rin hania ti chuan he meeting hi UK Foreign Secretary David Lamian ha kai hruayanga London khopuya in biak na hi nei turin rom man hania atira han bai seidan chuan US Iowa he meeting a tel tur hian US Secretary of State Marco Rubio tel turin bai sei hania mase US State Department thupuang tu chuan US Secretary of State Nilovin President Donald Trump Special Envoy to Ukraine General Kate Kellogg chu he meeting a hian US Iowa in hatel donani ti anpung bok ane ti chuan meeting kai hroi tu tur UK Foreign Secretary David Lamy hian Russia chuan anram lak to chin Ukraine region palit te Russia ram chunga rinlu anphuta chutianga hanthil claim chu tuntuma kan meeting a hian US nena in lungrol taka kan hnol thei kan baisaya chutianga danlawa Russia in miram bung then te obeta chu sak atum na chu drop sak hi kan thil tum berane hatibok